le tua le ia fiafi pa manu atu tatou ali i le ia fiafi ona lona fa maoni ma lona le lei ta tonu a tele fa mai ina ngā luenga tutu mawhai wa le ia fiafi ni sa mo i vai tele o lo fa penana pa o ti munga ai le tele e ni fo iaso e le se aso la tele pa uti munga o fa manianga ia le tua e fo itemi tatou te fa se ai le timu ai ia tatou i loa le o mea umma na mai mea umma o lo fa pena ona tupu le aso mo le aso ko kalame le tua amen o ngā luenga mana ia tatou tua tatou te le mwhai o tatou suia pe tatou te ai e temi tatou te whaitoina ia tatou mawhawhau ono tatou mana onga ai ia tatou tonu ma tatou i loa ia tatou malama lama o le pule awa le atua e whaatino ai mpa pokalame me uma pau o le me ia ti tatou ia tatou tali e ina le aso ma le me tupu ai wa le aso e whapena ona ta pena i le atua wha mai tala tuspa i o tae awa mo ni mawale alofa o le fiafi mo ni mawale wha maoni e whapena fuere ni a fiafi mo ni mawale wha maoni o le tatou atua ai le ia mataina tatou pokalame wha popoinga ni o tatou pokalame o le Yesu o le wha amalolo wha malolo i titi wha malolo atu sa ka mawhai atu alpo kalame ona o le masini o lo wha ngaina le la au lo wha ngaina ia a le lawa mwhai ona toi wha le leia e le wha nau ia vi ia le atua e wia ana wa te lele teimi o mwhai ona wa ngaoi e li poka e whainga e le tamu whainga ia e fo inga luenga wha lave lave a tato e le pawa le talo e fo le pawa o le mana o le anganga o le atua wha poponga ni o le tato po kalame o le au te ine tato si te talo nganga pa ia o matou so sini matou te le mawhai o se mea ai matou te pala au i loa nganga pa ia te a fio mai se e wha malama maina nei whai upu ma nei ma ta upu la matou tatara noa i le nei fiafi pe ia o le ngōre nei poka lame o Yesu o le wha malolonga o e te mawhai a mea uma te wha malolo ina mai e te wha saoloto ina o e saisaitia e te wha mawhanwhana ina o e loto momo o ni mea fi taman mea whainga tā e mātou te mawhaia ono oe le atua pe au o whiang pa ia a mātou savavali le afi mātou te le mū pe mātou te savavali fo i le vai e mātou te le lo fia o mea uma ia o lo whapenana ngā lue mai ai le mana wha malo lo Yesu Kiriso o ia lava na te malutia ina o mātou te ngata wala awa i doa pa ia o te mo mea oi e pa ia tu pa ia nei loto e la to lo fa pena ma fai ona fa long mai nei fiafi anga le lei o se fa so se upu nei fiafi bi ia o Yesu amen ma amen to fa talo fatu so man malo Yesu Kristo tato li mo tato fa ola nei tu la e fa talo fatu i le fa tonu o le Global Kingdom TV lo sunga Pastor Mike Beretta le ngata fo ilea o le wharetua mena nofo i ano io au nā le tu o lo whapena na lato whaasoina le upu le tu i lungo o penga te whailangi le ngata le Global Kingdom au inisi fo i o ala ata po o platform o lo whaangaina lato e whaasoa i le upu le tu io i lato fo o lo tu le lai matau ma whaangaina o lato si ufonga o lato ola o lato te ngata au a fo i whaalau tile ino le mahalo le tu le lalo langi e whaatalo fo i so se tasi whai paanga ma le Yesu le wha malolonga ia o ai lava a whai o te iloina oi ia o lo si le fia oi le tu so pumo mo o ma so ma se so apitanga o lo e mata mai ai le ngata o Samoa nei ia o tunu fo i mamau i ma me o atu ile al ni ala ata o Global Kingdom TV ta wala atu dungo o le ola fo walo fatu no ala o ona ne ata ma yava po ma yava tata e au na mo o le upo le tu e ala i le pokalame o whaingoina pe ona e silisina atu ia o Yesu o le whamalolonga. Amen. Le a tātou whaasoa loa ma tātou whaanga i atu tātou pokoi. Whamalulu atu ona tātou pokalame le asfarile. Asfarile le mwhai ona whaamai eina ona o le whaale tono masini me o le whapenana whaalonga whaangaina wa le ngata o le mwhai ona whaa on e teimi be vela ai e foi teimi e fa le tonu ai ono le tau i o mafuanga na i mafuanga de ma alofia na mafai ai ona le fa ama e ina tato po kalame le asfaro i ate ton i la tato fai me fa solo pe ma tato wanga i pe tato po kalame
O le la tātou mata ile luka lo mta upo e valu. Ala fa ipu mua se o le tolu. O inalo ta oto e se vahenga o se tātou whaasoa le ni fiafi. Amen. O le la whaita wina. Ina ia mawhai o na tātou. A whai fo ia te oilau tuspa i o le luka lo mta upo e valu. Fa ipu mua se o le tolu. O le whapena o na tātou whaasoa i le fiafi nei. O fiong pa ia le tua. Muli ane o whaata amilo o ia ai mawhawa ai. Ua tā lai ma fola le tala lei o le malo le tua. Ua whaatasi fo i mai ia to se folu ma le toa lua. A toa manisi fa fine sa ia nganga leanga ma mai. A ua wha malo loina o Maria wata ua o le maketawa. Na o i fafo ia te mone toa fitu. Ma Ioana le a va akusa le au ona pule lea a Herota. Ma Susana. A toa manisi wa fine toa tele o ena au natu ia te ia la tau mea. Amen. Ole wa maile tala tuspa muli ane wa whaata amilo. Wa maea. O le vai aso le antala no ai le fafine fungalo Maria po le tua fafine o la salo sa wha malo loina Yesu. Lea ele ina wha mangaloina Yesu wa nganga sala. Le ngata wha mai o lo wha tua wa e olai. Ai aluia oe male manui o ngale nata mai ai le tātou poka. Bede mwhaila o na whaamala maina atoa le tātou poka. Lame le ono le motu ato poka o le tātou masini po le whaale tonu o le tātou masini. A tātou reise taimi o le tātou e fo i mai lea. A le la tātou wha solo pere mata upule e valu. Chapter 8 verse 1 to verse 3. O inale le ta ototo ai tātou poka lame le asole nei. Amen. Ale e asa taimi un tātou to e wha a uma mai lola i o tātou poka lame le luka lo mta upu muri na iei tala wha pia Yesu Kiriso i rea Maria. Aluia oe o lo wha tua ua e olai. Aluia oe manuia. Amen. Hau le fiafi nei. Whai mai wa alu ka mirsanga wa alu fe awa Yesu Kiriso lo wa makakala wa alu tala inga. Whai mai o a ai mawhawa ai. Cities and villages. O nuu ma ai. O le teime e wha asa vale le upo le atu. O le teime e wha alu ai Yesu Kiriso le lana fe aumara na ngaluenga. Amen. Wale koe kao fia na ngaluenga wa alu ngaluenga tala. Ale alu ngaluenga le whai. O whai mai wa alu le tala inga a Yesu Kiriso e wha follow ina le tala le lei o le malo le atua. The gospel of o le tala le lei gospel of the kingdom of God. O le tala le lei le malo o le atua. O le hao te lenga le o le wha moe ngā fio mai Yesu Kiriso. Amen. O le hao ke lenga le ngā sawa Yesu Kiriso. O le mea ta o the kingdom of God. O le malo le atua. Mana tua oi, ile amatanga ile kenese, nga ile malo le atua sa establish ile lalolangi. Famai a fio mo ile atua, famai e fio a ima a kama eva. Amen. A le kaimi nga ele iloa i a tama eva, se mea ka o le le lava, po se mea ka o le angasala. O ingala, lea nga ile malo le atua, ai inga uanga sala tangata, famero tala tuspa ia, o ngā lifestyle lea o e tena na. Amen. Lea ko ako e wha loa me le whengenga e whaalinga wha mai ole e tena fau, the new Eden. Amen. A o ila, lea ngai eile malo o le atua, ua koe ave ese la le malo o le atua, a ua kako iai le lalo langi, o le lalo langi le pa ia. Lalo langi anga sala, ina uanga sala atama eva, o i ngā salai male lalo langi whai mai ua oi mea uma o le lalo langi le ngata o le palapala o me tupu le palapala o na tangata e te otasi o atamu. Amen. Ina uanga salala atamu eva ualu ese ai le matanga o fie lea po o le maa lo leo le tua o na ele nofo le maa lo le tua i se mea ka o se unclean o a sin. Ele nofo le maa lo le tua i se mea le mama mase anga sala. Kama ino le tua i le anga sala. Amen. O ingala le ngā bese inai le e tena
fou le e tena le sai le amatanga ai koe fa fo e le aku ai fa aku ai le ke rupe fa mai fe fa i male peru afi e leo ai le la au le ola amen vi ia le tua ai fa mai o le la ko sau Yesu a maka mai lo male fe au fa mai saule amata mai ai le amatanga ina opa urta fa mai e fa na le tama na te tu imo momo le ulo le ngata nga profesai mai ai le amatanga ina opa ule te ngata o le mana onga ia koe fa afoi mai le malo le tua the kingdom of God le ala ua mavai perfecta ua kaungu ulu fa mai le Ioane ua sai le amatanga le loko ua le tua fo loko le ua le utina tangata loko a ole mana onga la le loko po le upu le tua po Yesu Keriso o le malo o le atua the kingdom of God e le ia se kala inga Yesu se sia mea paua le mea nga malosi ai le tala inga Yesu Keriso o le malo le atua po le kingdom of God e le mea langa e sau Yesu fetai ia ima malo le lalo lang e fai mai tangata a fai mai o se tupu ia o le tupu yes amen king amen o la tala no Yesu ele ma malama ile la rolang o ka ngaka le tala no atu Yesu Keriso ilo na tino fatangata ele se tupu fa le la rolang a o le tupu le malo le tua amen so se kingdom mala e yailo na king amen le la sa Yesu e kau kala i pe kau fa makala le malo le o le king le the kingdom so se kingdom e yai me ka e longa king so se maloa e yai longa tupu a o fa makalanga la makala ingale mo mole Yesu o le fa maka o le kala ingale o le malo le king le amen o le king le oi o le tua le yai le malo le amen le la mo mole me le malo le wa sa Yesu wa ko mo moli me le malo le e kau fa makala te ngata matau ta la le ala wa le ngata wa le fa kau fia le ngata o ai a onu la so wa ai le ngi vai kau wa a mata le kala inga wa a maka nga so o le kala le fa mai e ka kau a o mai fa mai le ia o ne ngata Jerusalem Galilea Mayutaia a ia o tulu inga uma o le lalo langi a o i le fa mai wa uma mo cities and villages o kongo Galilea le ka amilo ai o le ata o le upu le atua o le kai me fa ka sa vali le upu le atua o le kai me ka la le upu le atua fa mentala tu spa ia kinga fa mai ka mo o e avel tusi amen o le kai me va ve fa mai le mo le ar telling le tanele suma tasi fa mai la ia ka mai o tupu tele le ata mai fa mai o lo fe ka mo e ya ile lalo lang tupu tele le ata mai ai tupu tele ai male anga sala amen le fo lau ka ko ia ile vai keimi le ngata o le malosi o le aka mai o le poto tangata e ke ngofo ko ai a lai fai ka wa ku o mata ku le sikanga ke o ile fa nga ingo o penga ta fa ilangi amen o le aka mai nga a e ka ko vai fo ia so ta to titi na yo ta to tua a e kolu masinga pe lua masinga e ave se kusi se imo moli fafo ai ko a kali mele kusi i resi masinga amen ai a vini for ke fongi e ka ifia va yaso ko a mo se tan no nga mala tali i po la fine i fafo ai a haso ni e pe ya New Zealand Australia ma America o ngae i o i kwa ya le paka po sa va na le lunga al telefoni kala ngoa kaimi uma sea ua i titi le lalolangi ua fala i kiki inga le lalolangi amen o ngā le poto ma le ata mai a o le poko fo inga ma le aka mai fa mai tala tuspa ia fa mai le ngata ua tupu tele ai le poko ua kupu kele le aka mai a ua tupu tele ai male anga sala la so va ai le anga mātou whaalongonongo fo ia nafi va ai kulava ia so le kele o te ngate tutu mai wale ingi ofu alae wa ese mea nai kusi mai luma amen e le ngata kanga e saua ma le age makua e kaua le age le teenagers au taravou amen ai sea ma losi o tupe wang fangsala i te ngata amen ma le ngata i lea wa tupu faita anga tupu le mulilua
tupu fasio tangata ma losi ma lo vale amen ne fo inga sa ulunga lava yaso o aku aka maiki fasisi ka miti aro tika mikiki o la lu aku ka ku wala ngao asa meia tupu tele le anga sala ala fasisi ka maiki ma fu mai o tuna na le malie amen e yai mere ko kong e mo o mia la wanga lala o le la wa lai ona mana o po wangi me le kali i fo i le mo wa o ngale ma fu ai ona fasi se i fao pe fa se fa tau mu wai o la tu mana onga ai ma fu mai le o le mana o le angsala amen le la o le pokala me la le Yesu Kristo le tara no ye le wa fa halu pokala me Yesu Kristo wa ka la ile fina ngalo le ku ai se fa mai mana onga ai vai ngere ye Yesu Kristo o le mana onga o Yesu Kristo ia koe mo moli mai le malo le tua le sai etena i ka koe maua ia tātou to ia koe ia fausia le malo o le akua po the kingdom of God le langi ka ke ola i langi nei amen ka koe maua ia mawhai ona tātou to e maua amen o le mea ngā le sau e mga o Yesu ia ka la i le malo lea ia koe maua le tangata o le tangata ngā whai e le atua i lona whaatusa o le pale li o ana ngaluenga i o koe maua le a kamu le sa o whaia e wheo wa i whaatasi ma le atua amen le mana onga le fa merika kalo Yesu Kristo ia o mai lo malo ia whaia fo i lo fina ngalo i le langi i le lalo langi whatever in heaven so mea uma le langi po hafo i mea le fina ngalo i le atua i le langi e manga onga Yesu Kristo mo moli mai mea i le lalo langi se i olai ya ole atali i mana fine o le atua amen o le mana onga nga le Yesu Kristo ai vai fo i lai kuse Yesu i la unga Yesu mai e tusa le malo le langi malea male kanga alu lulu seko amen e tusa le malo le langi male kanga malo nga alu ai abakua nga kalengi tufa ana taleni ianga kama ya fa mai o lesi ko elima o lesi lu o lesi kasi alu lesi nga amen fa mai tusa kele yo mea e fa tusa tatawa ya Yesu Kristo le malo le atua mai e tusa le malo le atua ma le fa tu afa ya va amen ma tau po ko lima kau po poko mai to se fulu e poko ko lima ai va le ko lima it's all about the kingdom of God o le ka mo fa Yesu Kristo o le mana onga le ka chiche Yesu Kristo ia koe mo moli oi i ko kongo le malo le king le amen e mo moli ka ko tātou ia wata ua o whanau o le tua e koe e manga o le Yesu Kristo e fausia le malo le ia iai le malo le ia ka ko wola le malo le so o le kingdom le e iai longa king o le atua o le atua le nga wheo i whaakasi ma a kamu ma eva mai a fio mai o ia o nga wheo ai le mataratale noa ma kam a ole mana onga nga Yesu Kristo ka konge wanga sala ta tonge le anga anga sala tangata e lei fo isa wa me tonu le isa wa me tonu a ole toto Yesu Kristo o ta wa me tonu o ingala e mafai ai ona kako enta inga le malole pe a fai fa meta dispa ia pe a e fa tua ya Yesu Kristo o ila to umana talia o ia ma fa tua ia te ia na avatu iai o lea manuia a o lea manuia e mafua o nga wha manuia mai lea kua i kakako ina ua maliu Yesu Kristo o lona toto na tava nga ka ina ai tātou ma wha mamai na ai tātou ai momoli ai i kako i totonu le malo lea pe a whai e te talia Yesu Kristo e avea mali i ma whaola amen lea wha mai e pau wha mai o le nutu e tau tino ai o le loto tatoni ai tatoni vai au pe kalkongo ai kalkongo ia Yesu Kristo o ia na maliu fa lava o ia na faia le taulanga o ia o le faola the redeemer e fa amangaloina ai o ngasale e fa amangalo ai o ngasale o ngala e momoli ai kako i ko kongo le malolea pe a fai wa fa amaina e tato remember e le ai se sa ko kongo le malolea e ye me se meka o le ila po se ponga amen e le se ile le se ponga pe afai ke fia ngo fo kongo le malo le e momoli e o Yesu Kristo ma taina i tatou i le toto Yesu Kristo
e manga lo aya tatu ngasala amanga lo ka ngasala mo ka ko kingo ka ko huko ka ko ka ngasala tali tono tatu loto o Yesu Kristo o ia na maliu falava au matongo la ina ta ngasala ma ngasala o ingala yo mfayenga enta ika ko le malo le manga o Yesu Kristo e mo moli mai mo o e mo le ala walu kala inga amen a walu la kala inga ta ko mai ina ngalo fo fa game sorry ya o le o kala inga le fa mai o la ye ma so o Yesu mai ka ngaka nga accompany inga so o ia Yesu Kristo o na so ka kia la so o Yesu Kristo a o ka ngaka ia o nei fa fine fa mai nga ye ma fa finge o fa finge ua fa amalo loina ala tu o la tu mai o fa finge o fa sa o lo tuina mai nga luenga fa te moni o fa sa o lo ko inga mai la ko ngo i le mafatianga fa mai la e ila o ngai ki nga ia le ka muli a Yesu Kristo e to tolu lati na ye tala no ai le tusilea o ka ngaka ngo ya Yohana o yo Malia le Maketara o ia le lefa medical la kuspa idenka fai ka we ngai fa mai e fiko ke mongi nga na nofo te o finelia ai na fa amalo lo Yesu Kristo o ia la fa finela le o Maria le Maketara le ka muli le a o alu la kala inga le nu ma ai ma fa ai a Yesu Kristo mona so na ka muli ma fa finele o le finenga e unclean o le ngofo e nga o le va ai te ngata o le fine o la process nga le anga po ke mongi ai ua ma ave no loko i le ngaluenga le atua ono le mesa fai e Yesu Kristo nga kuli e pe fa malolo ai nga ka muli e ia fa fine le fa mai e o ale kaimi o lona maliu a maliu nga ia fine le Maria le Maketara e ese mai Maria le Maketara le mai a Maria le kuangange o la salo lea nga fa mai Yesu Kristo wa fa amanga loina wa fa alaina oi ona o lo fa tuatua le ngala ku mal fango ale pasa ese fine na ese le Maria nga ese fo ile Maria le e ngo ile Maria le Maketara o Maketara e lo fa ai u le tini o Maria a le ai le e no fo ile tini pe sa u ile tini le o Maketara amen a ele o lo na fa ai u le ese fa ai u le tini le amen ia vi ia le tua o ia fo ila le ngai ai le kaimi nga koe whaakula i nga o fo ima lela vea i ka ngakaya nga o i tina ia nga o e ave mea manongi i o i le teimina nga ai aku o toi soi fua mai Yesu Kristo amen o le se fine o Yohana le famerika kuspa i le famai o le ko o lua o kusa la o le manager ka malo he rota le ati anatipa kei mile o ka malole o he rotel antipa o ia le nga ko vana pe nga rula pe fai maka i o Roma o yuta i ko kongo presentinga e fai ma i tono o i Galilaya ma le alai o le ka i le Roma i tono nu o le i Galilaya amen a o langa manager la le o le ko o lo fa finge le Yohana longo winga ku la mai o fa finge le Yohana o le ko o lua le manager ka malole he rota le kango le nga fa kongua ia le nga kango kipi le fa tonunga e tipi le ulo ia le papatiso le nga fa mai Yesu Kristo o nga fai le nga a lope amen le nga fa ngo ai fai fa masinongo Yesu Kristo ai amo pe ulo ia i tangata ne he rota le anatipa atipasa he rota atipasa amen o le tangata la o le finge la le o lona to lua sara ninga o al ka malo le longo winga o le manager le ka mau a inga o le ka malo le he rota a faila ku la me he rota o le fakaka inga o le premia po o le haole malo o le kangaka le nga ke ninga po nga ke managing nga i ka mau a inga ka malo o le ka mau o he rota o le ko lua fa finge le ngo ya Yohana a o le ka malo kusa so aku rai me singa ka fa manager ko kongos kampangi pos kongos o se almalo e le stanga tala ititi longo inga ka ka inga kai pe o le fai lau tusi al palmia ke fa pe nga longo inga le itiki lon tongi e ke le o le ka mau a inga la le fa finge le mai lon cholua fa mai le fa ikmu muringa fa mai
O e na au natu ia te ia la tau mea. O la wale vaenga ia. O se fine lea. O le sponsor lea kala inga. O ia le o nga kupe o tamau, longa tamau a inga. Le wa faa alu mo le tala inga Yesu Karisto mona so. Amen. Le ngata fo i lea. O le fine lea Susana. Amen. E ko kolu finge ye mense mele maka upu lea i vale fa mo mo o le tolu. E yai uma la tu ta u e tonu o le tala inga Yesu Karisto malon so o to lu e to fulu mal to lua. O le fine lea Susana e le o mawang yung fa ni ona tala anga pe ni nga ai o le mele ka mo moli mai le Susana o le siona o le winga o le Susana o le lili. Amen. O le lili a o le lili o le no winga po o le winga o le upu lili beautiful matango fie a o le matango fie le e o faakasi ma le mama. Amen. O kangaka ye ko okolu ai va ai i le Susana ngai va ai le pesa Solomon e lua fai upu mo mua ngai va pe mai ai o le mai o ha o le funga i Sarona o ha o le funga le la au i Sarona o le Susana i vanu e peo Susana i tonu o le la au talatala. Amen. O le Susana o le lili a le mwhai on kaku whankala inga fo e tātou o le losa ona e lewa kau a makan kaku va ai le la au le lili o le la au e mangongi le ngate manongi ai mata ngō fie le va ai e tō sina i le loto te ngate a sa avalia lungo vanu na te e momoli mai e momoli mai le manongi o le lili le i tae au le sau mai le e momoli mai le sau le manongi le e tō singa i le te ngata e sa vali pe kolosia lunga le vangu e whapena uma o ata i o tangata e mawhai ona se soani le ngā luenga le atua o tinaia e iai le tā ua le ngā luenga le atua. Amen. O le ngā luenga le atua o whaasawhalinga o le mālo le atua e lenga o le upu. Amen. E iai fo i le ngā back up e iai fo i tangata lako ke back up o lako back up punga ngā luenga le ngā leo ngā leo ngā i o tinaia na lako back up pinga le whaasawhalinga o le ngā luenga a o whaasawhali fo i le ngā luenga i po whea lava le ngā luenga le ngā lue ai. Amen. Ngā luenga le atua o lo preach ai the kingdom of God. So e iai la ngwele ngā tāua, e iai fo i la ngwenga. Amen. So e kofa ka kouma le ngā luenga, e sapota i le kala inga o le ngā luenga le atua. Amen. O whawhine ia, whai mai, o la kou mea po o latu tamau a inga, na wheso soani i le whaasawalinga o le ngā luenga, a ola Yesu mona so, ngā kau muli muli a koe ma whawhinge ia, e le ngā ko o kolu lea, ngā iei mana isi whinge ia, a to o tolu lea o Maria, a Maria le maketara o Ioana ma Susana e iai le tāua o tina ia i le ngaluenga. E iai le tāua o tua i ngata ia e mo o mia. La tau te pesosoani i le tala ina o le tala le leia Yesu Kiristo. Mua whamai o Maria le maketara o ia le fiku a nganga sa ko kongu po spirit, demon spirit ko kama fingerea. A ngā whaasa o loko i Yesu Kiristo. Amen. No ai nga i tangata le anga ngai o aku. E tangata lai e mafakia ko kongo ngā luenga. Lai ngā mafakia a o oelea le mo o mia ona e sosuani le tangata lea. Amen. A o luaku la le fine lea e ka ua le fine lea o le process e nganga leanga o le unclean pe le mama. A o oele e tala ina le ngā luenga lea tua o lau ngā luenga au mai le kangakale e le kako ele se kako ngā luenga le ngā luenga i le fe awa le atua po le kala ingo le malo le atua o le kulu e se inga tangata o le mana onga oi au mai le kangaka lea. Amen. Le anga le menga sa Yesu ki me Yesu ki o kere sau mo e ma mai po e o kere sau mo e atua po e malolo ai mo e ma o kere sau mo e amioton a o e anga sala o kere sau mo e ua atua malolo inga pe o ila ko a o kangaka ia o le ke saua i langa tangata ia, le mo o mia i le malo le atua po le kingdom of God. Amen. Mea fu ilanga inga ufa asa loko ia kama ia, ke loka kama lorosi ala ia. Tangata nganga iei maalosi anga ufa alelo langi, sa iei maalosi anga te moni. Ale kei meri liu e tangata ia, e whainga kaanga koyo e se esea, langa i ala koulo inga, e iei le maalosi anga i silia.
ngai lo nga malos anga yang processing ala ko. Amen. Imagine no mafau e fiku spirit sai kong finge le so mako malos ya la. Ai nga wo fa sa lo ko inga Yesu ke viso. Ngai lo ai fu finge e ele mana ya Yesu ke viso. E ele power le lunga ku ta supreme ole malos anga selia kwa. Lei ka ngaka leo Yesu ke viso. Nga fa ko ila lo inga 7 spirits ya. Mela nga ba ai ili ka finge dia. Nga o al ke ming fa sa ka lo Yesu ke viso nga yai e o ke ming fa ku la nga tu la Yesu ke viso ko so fu man malo mai nga yai finga ese a wole ma fai nga me se nga ilu na roto le mea sa fai Yesu ke viso fa pe nga fo ka ko o a me nga ki nga o a me se tanga ka ko va ai aku ka ko ke le mga i ko si o manga ole si o manga tala inga le tu o ole o langa le nga olai amen. O le kaimi ali liu ai kangaka ia mfasa o loto ini tangata ia. O le kaimi e koe foi oi. Ai ka we kama ia ele mfainga toi fo isea langa walato mole mawinga le ma le mata ngofie le siti ese o le akua le nga faia fasa o loto nga ia te ia. Remember ka ko pukalame o Yesu fa malolonga. Amen. Ole fafine la lea. Ole fafine leo Maria. Fafine leo Yohana. O le siko nga ngaka le mo e mo mia e tono nga nga le atua. Amen. O le siko nga ngaka le mo mia o fa fine le o lona to o lua o le manager ile kamao a inga a herota le anatipa. Amen. O longa kamao a inga le wa fa nga o le lai e nga luen to lua al fa fine le o kamao la kamao a inga ua fa nga al fa fine le e fe so angi le nga luenga le tu e le fa pe fa le nga ina fo ilo tama ainga amen o la le o ma tama ainga nga wo yo lima e fa nga ele tu o e momoli la tama ainga ma le o nga wo yeki o e fa nga ai o le tu se i fa sa vali e le nga luenga le tu se i fa va ai e ma fa ala tele ai le ma lo le tu o le lalo langi amen fa ta inga o hangi me mfainga e maua i lo tama ainga e ma fai pe o me o penga te fai langi leo fa alu o le ale poko le ngata te mau ainga o le fo le poko ma le loa ua e maua o mea ngai fa nga o lo te mau ainga nga ua mai le kua ia te le ngata ma fau fau a o mea wa ka ko maua o mea ngai fa alu o fa sa vale le upo le tua amen le o mol mawina le vave le upo le tua i lunga o penga te fai langi e hada mau ainga nga ngai te oi le mga amia e mo moli mai se i fa sa vali e le ma lo le tua le laulang amen a ole no wo va ver te me se fa uma peka kum ka upulea o ole tina mulu Susana ilongo ile winga lo Susana Lily beautiful purity amen ole siko ngaka nga le mano mia le malo le tua ole kai me fa ofui nai oe ele o fa mama nai oe ole ko ye se ile le ko se pongo e mama amen ole upo le atua ngake ole upo le atua e ngati fata ele ina lo te ngata amen ole upo le atua ngati ta pena ina le te ngata ole mana onga nga ole malo le atua o isi ka ngaka nga le mo mie le malo le atua ole te ngata e mata ngofie mama amen le anga ele mafai ona e tala ia alai lo e tangata o tangata ele lea o tangata anga sala me nga ele nga upuia le tala lea le tu upuia le malo le tu laiva ai tangata i rosi i me ke alu ia le ngata wa upu mautala e tau tala ai a au fatinonga ele kakau ma le fina ngalo o le tu ele ngi mea i o le malo le tu so o le mene manga o mia i si tangata o le malo le tu o tangata le ngata e mata ngofie ai le me ta o le mama amen e atangia ko singa mai loko mangkole la au ne o le lili o le la au le ngata o na mano o longa manongi e to singa i lotu tangata e savavali e whapena o e ma o le tangata o e wata uino le whana o le tu e tau ona sa sala o tatu manongi e tau ona attractive ka kou o au amiongo o au whaatinonga o au upu maukala o me ki whaia e ki savali ai
ai es ele fa pe es se fati nonga es se upu amen le anga lo wing ole ole o meanga ole winga na o la aulo le lili por Susana amen e to singa i ai tangata e na nau i ai tangata i lona manongi e fa pe na o e lesi le tangata o le malo le atua le ngata e mata ngō fie fa mai e le aise pona e pei o le ata i le malo le atua le fa makale e fa i fata oto Yesu Keriso e tusa fo i le malo le atua ma tau popo poto e to alima e poto to alima e vale lea o kau popo poko la fa mai e mata ngō fie a kala ngō e poto i le tau pou kala ngō le vechen amen o le fafine o le tein tamai tai wal ele o yaise ele o yaise me fa le tonu ai amen ile tu fa tamai tai na amen so sta ngata la ta ua o le malo le tu e kau o nga vechen amen le ngaka e vechen ai ele mama ma le mata ngo fie amen au ka penga le kengo e se kai ave lu mo le tupu i kai me filifili e stel kapasiofo fa mainga keu kami kenge ia minga keu e se foi le ko inga teu wina teu ese se ia to sina le loto le tupu fa pena o le kai me ngai le upo le tua e teu wai o e ta pena ai oe mo le fa to afa ia va amen o le mana onga nga ko ngaka ia le mo mi tono le ma lo le atua ile fa sava ile i tono le kalesia a wale fa sava lingo le upo le atua ole ile the gospel of God il fa sava linga ole tala le ile ma lo le atua amen o fa finga ye ko kodu o fa fine sa fa sa lo to ina le ngata nga fa malo lo ina ai na tuli e se ai te moni finga ye ko kodu nga mo mai ngoa ai le ka le pau yo tina a o tina ia o le mo mi ko kongo le kalesia la to te moli ina le malo le atua ai ai mai se fine nga ye ka fa kasi ko fa mai le ngata nga fa malo lo ina ai na fa asa o lo to ina lo ai nga o Yesu Keriso o le fa malo lo la se mai o la se tinga o la se fa le tonu le to e fa lo lo po le tu amen o tinaia ese uma o la ko character a o character ia o lo mo o mie tonu le kalesia e fa sa vali ai le tala le o le malo le tu o le ase va e ngolo e tu o la fo iso fa nga ina o oi tonu le kalesio e ngalue ai mo o ngalue a wa fo ile ngalue ngolo ngalue ai fo so va ai po fe ase va e ngai te ngalue amen vai po o le kankale ki kum fai kulkuli ese tangata unclean o le mana o ngole kalesia au mai le tangata unclean ko kongol ngalue a ku lai tangata lea o le moli mawola lea i le toitu i le maliu ma le toitu o Yesu Keriso o le aka mau ainga o ka penga e fa sa vale le malo le atua amen ka penga le upo le atua o ngai keu ua e fa amata ngo fie ai oi ia ma fa manongi ai oi mo le upu mo le malo o le atua the kingdom of God o le fea unga mo oi mo a o le nei a fia fa malulu atu o le kope aku ka kupokalam ono le taimi mal fa le tono masing ai fa malulu atu ono o kaimi mal titi o taimi le ka mo mole to itato fe au le ala ka mo fai e ka kope atu ai ia ai va ve mai lau pu e ni se taimi ai se me nga fa nga ala foi se me e te fa lo ina ile tu sa malo fina ngalo o le lau fa amasinonga na aitalia se me le mai le nganga o le tua talo le nganga o le tua o ia na te talatalaina o ia na te whamatalaina o ia na te whaalolotoina na fionga pa ia e leo le poto tangata amen e whano le poto tangata a wha mai Yesu Keriso a fio mai le nganga o le nganga le na te whamatalaina whaaloteleina nisio me le mwhai o no o talatalaina talanga Yesu Keriso e whapena fo i na whaangai o e whaangai au e le atua e ala e le fio ifo le nganga pa i o lo tatu fisosantin o ia le na te whaaloteleina i le oa ma le tama ainga, i le poto ma le atamai, e whaasoa ia na whionga pa ia. Pa ia tu, pa ia ne, a whionga le atua i rungo. Ngota fo i o tātou loto, ma ia tātou mautinoa o Yesu Keriso, o ia o le whaamalolonga. Whaamalolo atu,
whaamalolo mai. Vi ia o Yesu, i nei a fia whaftai mo lau upu, mwhai o na mātou whaasoina. Whaftai fo ia pai atu, anga le lei atu se loto se o whapena na whaanongonongo mai. Ia anga le lei, le ase mana o ngatali o le tua se mai whaamalolo, le a fo i se tinga o oe a le tua e te fofo ina le loto momomo. Anga le mai to enga le nei aso, ma le nei a fiafi. Tātou mo o Yesu, ono mātou le talo. Amen and amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Amen. Amen.